Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, reka mbasuhuze cyane mbifurize kugira ibihe byiza mukomeza kugenda mubana natwe cyane kuri Bridge Sport. Ese waruza amakuru ari kugenda acicikana muri kuri no munsi ku gicapi cy'uyu munsi rwose twerekeza muri weekend, twinjira muri weekend direct. Hari amakuru menshi agenda avugwa. Ikipe ya Murera ya Rayon Sport ubu tuvugana yamaze kugera mu karere ka Huye. Atubwo imaze kuba ihagera mu kanya gato yari mu rugendo, ariko ubu ngubu nibwo imaze kuhagera. Bivuze ko ariko biraterwa n'igihe wumviye ikiganiro, ushobora kuza kucyumva wenda yamaze gukora imyitozo cyangwa se yamaze kuba ikora ibindi. Gusa ubu tuvugana njyewe igenda ikodingiye nibwo imaze kugera mu karere ka Huye cyane. Hari amakuru agenda avuga muri no kipe. Twamaze kugenda amakuru amwe namwe y'amatransferi agiye atandukanye. Hari abakinnyi ikipe igomba kuba yarekura. Hari abakinnyi bamaze kugenda babona utu-email ku ruhande rwabo rwose, ikipe bamenyesha ko batazakomezanya n'ino kipe. Hanyuma ku rundi ruhande hari abakinnyi bakomeye iyi kipe iri kugenda icungira hafi cyane, ndetse mu minsi mike yo mushobora kuza kumva ko bamaze kugenda basinya. Wenda mbere yuko ninjira kuri runo rutonde abakinnyi basohoka ndetse nabo bagomba kugenda babisikana binjira muri ino kipe, kamaze nkubwire umwanzuro umwe mu myanzuro yafashwe mu nama ejo bundi muri Murera. Baje kuba bemeza ko ikintu cyitwa kugura imigurire yo guhubuka batazongera kugenda bayikora. Imigurire yo kuvuga ngo twabonye umuntu kuri YouTube ngo batwoherereje video, ngo batwoherereje ngo highlight ze, ngo tubona ngo rwose ngo arawuzi, ngo arashota, ngo aratsinda. Ibyo ngibyo bamaze kuba babihagarika. Ubu ngubu ikintu bashingiyeho muri transfer bagiye gukora muri no minsi, ngo bagiye kwemera abaspending amafaranga, ariko bagiye bagura umuntu bazi neza igihombo aba bataka babiri baguze, yaba Aaron Paul Gomis yaje kuba abateza ibitike y'indege ikufuna muri Guinea rwose, bakakuzana wagera hano umupira ukakunanira ugasanga urutwa n'abinaha. Baje gusanga ibyo bintu atari byo cyane. Hanyuma hari abakinnyi benshi bagiye batandukanye amaze kugenda tumenya. Mbere yuko ninjira muri transfer y'umwataka ukomeye cyane w'umunyazambia ugomba kuba yinjira muri Rayon Sport, hari urutonde rw'abakinnyi bagiye batandukanye bagomba gutandukana n'ino kipe ya Rayon Sport umwaka utaha. Rwose bagomba kuba batari kumwe nayo kubera uburyo bw'imyubakire babushyashya bagiye gukora. Hari amakuru avuga ko bagiye bandikira, bamwe batangiye kugenda bandikira mu bakinnyi bamwe na bamwe, bakababwira bati nubona ikipe muvugana rwose nta kibazo, umwaka utaha ntabwo tuzaba turi kumwe. Service waduhaye service nziza, ariko aho bigeze nta kundi byagenda. Ku ikubitiro hariho uwitwa Aruna Musa Majaliwa. Kugeza ubu ntago ari mu ikipe ya Rayon Sport, nta n'umuyobozi n'umwe muri Rayon Sport, yewe n'itangazamakuru nta n'umwe uzi ahantu Aruna Musa Majaliwa aherereye, yaba ari mu Burundi yaba ari mu Rwanda, nta n'umwe uzi ahantu ari. Ntago ari kwitabira imyitozo y'ikipe, ntari kwitabira gahunda z'ikipe. Uwo nguwo Rayon Sport yamaze gutegura ko bazicara bakaganira, bakareba igishoboka bakagikora, ariko bagatandukana n'uno mugabo aho gukomeza kugenda abakoroga yagenda. Hanyuma undi mukinnyi wamaze kuba abona email ye ko atazakomezanya n'ino kipe ni umuzamu w'umugande witwa Simon Tamare. Byamaze kuba bigaragara ko n'umwaka utaha nta mwanya afite mu izamu hakina ni position y'umuntu umwe, kandi biragaragara ko Kadime Ndiaye yamaze kuri kaba, ndetse akaba agiye no kongererwa amasezerano. Bivuze rero ko witwa Simon Tamare, abazamu babiri b'abanyamahanga harimo umwe wicara benshi basanze muri Rayon Sport, ibyo bitavamo. Uyu rero nawe agomba kuba atandukana n'ino kipe. Hanyuma undi wa gatatu uri mu nzira zisohoka muri Rayon Sport ni uwitwa Mvuye kure Imanuye Manu. Uyu mushinga nahe, uyu murundi rwose nawe biragaragara ko yamaze kubura umwanya hagati mu kibuga, kandi Rayon Sport igiye gukora izindi transfer zikomeye hagati mu kibuga. Bivuze ko niba warabuze umwanya mu bahari,
ese haramutse haje abandi binjira byagenda bite? Uyu nawe ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba imumenyesha ko atazakomezanya nayo. Hanyuma uwitwa Bavakure Ndekwe Felix nawe nyuma yo kunyura mu makipe agiye atandukanye harimo Gasogi United, agenda aca mu yandi agiye atandukanye, aza kwisanga muri Rayon Sport. Gusa nawe ajya agerageza kugira icyo akora mu mikino igiye yoroheje, ariko hakurikijwe transfer zigiye gukorwa muri Murera, birasa naho nawe adafitemo umwanya. Uyu nawe agomba kuba atandukana nino kipe ya Rayon Sport. Hanyuma aka kanya ubu tuvugana uwitwa Muhire Keve ni kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, ari muri squad yerekeje mu karere ka Huye nyuma yo kuva mu ikipe y'igihugu. Uyu Muhire Keve yagaragaje urwego rukomeye cyane mu ikipe y'igihugu, ntawe utabizi, ntawe utarabimenye. Ni performance nziza cyane yakoze. Uyu mugabo rero akaba ari na kapiteni wa Rayon Sport, ari kumwe n'abandi mu rugendo rwerekeza i Huye. Nyuma y'umukino wa Huye wa Mukura, nibwo uyu mugabo azicarana na Rayon Sport bumvikane ku kazoza ke. Ese arongera amasezerano? Ese hari izindi offre zaba zabonetse mu Burayi cyangwa se ku mugabane wa Aziya ku buryo yazijyamo? Ibyo nibyo baza kuba baganira nyuma y'umukino wa Mukura Victory Sport. Ubwo amakuru ye turaza gukomeza kugenda tuyakurikira. Hanyuma ikindi kintu kiri kuvugwa cyane muri Murera, uwitwa Niyonzima Olivier Sefu, ubwo ni transferi. Niyonzima Olivier Sefu we ku rugero rwa 95%, uyu ni umureyo byarangiye, kubera ko ubu ngubu yatangiye no gukora imyitozo igiye itandukanye. Birateganywa ko icyumweru gitaha araza kuba akora imyitozo muri gym isanzwe, ndetse agenda akora imyitozo hariya mu Nzove yo ku ruhande. Ni umukinnyi utarinjira muri groupe, ariko wamaze kuvugana n'ikipe ugomba kuba ayinjiramo. Hanyuma hari transferi z'abataka babiri ziri kuvugwa muri Murera. Nababwiye nkitangira kino kiganiro, nababwiye ko Murera yamaze guhindura uburyo bwa rokiri bw'imikore. Bumvishe ko ikintu cyitwa kureba highlight z'abakinnyi bakaza utazi uko ubuzima bwe bukaze, utazi uko imeze zimeze, ibyo ngibyo Rayon Sport yamaze kubitera umugongo, ntago bikibara. Ubu tuvugana Rayon Sport ifatanyije n'uruganda rwa Skol bohereje intumwa muri Oman. Muri Oman bagiye kureba iki? Bagiye kurebayo uyu mugabo n'umwataka wigeze no guca muri Rayon Sport, ukina muri shampiyona y'igihugu ya Oman. Yaciye mu makipe agiye atandukanye, ubwira amakipe yagiye acamo. Uyu mugabo rwose ushaka kuba yaza mu ikipe ya Rayon Sport bari gukurikiranira hafi. Yagiye aca mu makipe agiye atandukanye, harimo amakipe nka za Sofapaka, harimo amakipe nka za AS Berkane ndetse na za Yanga yagiye azicamo. Ni umugabo wavukiye mu gihugu cy'u Burundi, Bujumbura rwose, ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 9 muri 1993, afite imyaka 30 y'amavuko. Yitwa Fisto Abdurazak. Yaciye muri Rayon Sport ahagana muri za 2013. Ni umugabo ufite amateka akomeye cyane, ukinisha ikirenge cy'indyo. Uyu mugabo rero bakaba bamaze kohereza intumwa ikomeye igomba kuba imukurikirana mu gihugu cya Oman, bakareba imikinire ye, byaba ngombwa akaza yamaze kuba asinyira ino kipe. Uwo ni umwataka wa mbere Rayon Sport iriho. Bubi na bwiza, Rayon Sport y'umwaka utaha ngo igomba kuba iryana ikakaye. Hanyuma hari indi transfer nayo ikomeye Rayon Sport iri gukurikiranira hafi. Yo ni transfer iri hano muri aka karere. Ni umugabo w'umunyazambia, umuplaymaker rwose wo muri Zambia, wavukiye muri Zambia. Nawe kugeza ubu afite imyaka 30, ariko icyo Murera ishaka ibitego. Niba umwataka ashobora kuba akinira ikipe ikomeye yo muri aka karere, akaba yabasha kugenda yitwara neza, ese ni gute mu buryo bumwe cyangwa ubundi Murera idashobora kuba yamuzana? Uyu mugabo aciye mu makipe, yatangiye kariyeri ye mu bihumbi 2010 akinira ikipe y'iwabo yitwa National Assembly. Ni ikipe yo mu gihugu cya Zambia. Aza kugenda azamukira muri Zanaco. Nyuma muri za 2016 nibwo yaje kujya mu gihugu cya Portugal, aragenda arigaragaza mu cyiciro cya kabiri, agerageza gukora mu ikipe yitwa Académico de Vesiu. Iyi kipe ayikinamo sezo zirenga 4,
hanyuma aza kwigarukira mu gihugu cy'iwabo muri Zanako, nanone aza kongera kuransa kariyeri ye. Hanyuma ikipe ya Zanako mu mikino ya CAF Champions League niho yaje kuba icakirana n'ikipe yitwa Simba. Uyu mugabo arayizonga cyane, bamwita Moses Phil, ni umwataka uca iruhande rw'ibumoso. Uyu nguyu kugeza ubu amaze sezo ebyiri mu ikipe ya Simba, gusa bigaragara ko atari kubona umwanya uhagije mu ikipe ya Simba. Niyo mpamvu Rayon Sport iri kugenda imutera imboni, imureba neza. Afite metero imwe na santimetero 70, akinisha ikirenge cy'iburyo, ni umwataka. Urumva ni umwataka ariko uhengamira ku ruhande rwose rw'ibumoso, agenda yinjira cyane. Ni yitwa Moses Phil. Niba uri kubona neza uko nakweretse aho ngaho yambaye imyenda ya Simba, nuwo nguwo. Uwo nawe Rayon Sport iri kumukurikiranira hafi. Ni ukuvuga ngo n'abataka babiri, either ni Moses Phil ugomba kuza muri ikipe ya Murera, cyangwa se bakaba bafata umugabo bita Abdurazak Fisto nkuko yigeze kuyibamo ino kipe akaba yagaruka muri Murera. Ni transfer zikomeye cyane z'abataka. Ikipe ya Rayon Sport ubundi ntabwo yigeze ibaho itagira ikintu bita ibitego, ubundi yahoze ivunderezamo ibitego guhera na kera. Bivuze ko rero umwaka utaha uwitwa Uwayezu Jean Fidel yarahiye umwaka utaha murabona Rayon isa nkaho ari nshya. Uruganda rwa Skol rwamennye inote rukuvuga ruti iyo Rayon Sport ikomeye mu by'ukuri natwe turunguka. Niyo mpamvu uruganda rwa Skol rwabifashe seriye, rugomba kuba rukora ibishoboka byose kugira ngo Rayon Sport y'umwaka utaha iba ari Rayon Sport ikomeye, haba mu karere ndetse no ku mugabane wa Afurika. Nabo bataka babiri rero bari kuvugwamo muri Murera. Izindi transfer zindi zigiye zitandukanye n'abakinnyi baraza kuba basohoka muri no kipe, turaza gukomeza kugenda tubavugaho mu biganiro byacu bikurikira.